Ej, čao ljudi, moje ime je Sava Klikovac, dolazim iz časne ispoštene Zete i radni sam Genex. Ovdje već radim 7 mjeseci za platu od 250 eura, bez jednog jedinog eura osiguranja. I želim sa vama da podijelim to da svi znate. Sve je bilo to ok, mi smo prihvatili platu da bude takva kakva jeste, do prije par dana dok nas nisu ubeđivali za koga da glasamo, ako ne glasamo za toga da bukvalno možemo da tražimo drugi posao. Istu tu torturu su doživjela dva moja brata od tetke, Nikola i Vaso Radović, časni i pošteni momci iz sela Mahala i Zete, kojima je bilo rečeno da ne izlaze na izbore. Oni su odgovorili njihovom šefu da će izaći na izbore i da su im najvažnija 3 datuma u godini Božić, Badnji dan i Vaskrs, i da će zbog toga izaći na izbore. Juče su ih zvali da su razduženi i da više za njih nema mjesta u ovoj firmi. Ja želim da budem prvo kao čovjek i kao Zećanin solidaran sa njima i da kažem da u ovoj firmi nema više mjesta ni za mene. Volim te, djedo, ne damo svetinje.